ايوه احنا 15 واحد في البيت. Evet, biz burada 15 kişi kalıyoruz. ما في غير زوجي يشتغل. Sadece kocam var, o Evet. sadece çalışıyor. يعني لازمنا حوايج البيت Yani bütün ev eşyaları lazım. ايه كتلفزيون براد لازم. Televizyon yok, buzdolabı yok, ايه çamaşır makinesi yok. في كمان في عربة لبنتي كمان يعني لخاطر اطلعها لبرا ما في عندها. Çocuk arabası. ايه Çocuk لان arabası lazım. Çocuğun ايه لان هي ما تمشي معها مريضة دماغ لخاطر هيك اطلعها تتنفس مع الاطفالات. iki tane hastamız var. ايه Abi. مالك؟ مجرية خديجة هاتي تشاي ماشي الحمد لله يشكر ونساء تبدا حمو اب سيسد ورقه أو سوفي من أدواء لابو دارما انا خارجي وانا أدواء دارما خديش راضي بي خديش واجي راضي بي ما لا تبدا عفا كاكو خديت على خيرا وما ظن بكي ونسرت عفا هاتين وممنون جهاتنا والرحمة دي وبابي والتفدا ورمضانا وجي سر خيري بي ويا مجي ويا حموج كي مسلمانا بتوني مسلمانا خديت على فين خشي جناب بتوني مسلمانا راكي وخديت على وبحفظينش قدا وبلا اي والله ياردم واجيكي سر شعبا وسر سرا وياردم قنجة وخدمت ايش مسلمان aradakın تشتكي قنجة. Merkezi Hollanda'da bulunan İHO Ebrar tarafından Midyat'a dağıtılmak üzere gönderilen onlarca gıda kolisini Midyatlı muhtaç, yetim, mağdur ailelere ulaştırdık. Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize teşekkür ederiz. İHO Ebrar'a da teşekkür ediyoruz bu organizasyonu sağladığı için. Yardımlarını her zaman bekliyoruz kardeşlerimizin. Allah şimdiden bütün kardeşlerimizin hayırlarını kabul etsin.